Think in English. Learn phrases, not just words. Do not be afraid to make mistakes. Try new words every day. سلام كمي غنيكم كبرات خاتاتلت زي channel لو معنتي أب حاسر جزء كمي غير إنجليزي كم حش يلخم زحاتتكم سوات عوي من سحيز لخم مسير لخم أنا teacher guide كيبي ناي عصرت عملت لمدة تقيمة كمي غير توم هاروي أب حاسر وان إنجليزيهم كم زم حشو ناو عليهون research سرح بولو زين حموشة من قد تتقيمكم حموشة ميلاتات تتقيمكم أب حاسر وان إنجليزيهم كم حشو مسايون teacher بريلا so teacher بري Her name is Bree. ساوي الممهرية أبحثير جزء كم يجيركم English هم كتم حاش زبل حنساب خوينا مس teacher Bree ساوي على كتفالتي أبحث خوينا كنغرو لكم منا سخاتم زين حموش ميلات هتتغنكم أبحثير إيوان English هم استخالي English بتعمي جوزات تزارب تكتخونيهم سكمل ترشات صنهم. Teacher Bree, let me give you a chance to introduce yourself. Hi, my name is Bree. I come from Canada, so English is my native language, and I'm helping to teach English here at Pont. We are going to teach you the ways to speak English fluently. So the first one is to think in English. If you're thinking in your native language, it will be hard to develop yourself and to develop your grammar and to develop your vocabulary. So try to think in English. Right. So كابزن حموش ميلاتات إذا أنا يمجمريا كم teacher بري كم زنجرتنا think in English you. So think in English مالت بإنجليش محساب مالت. So مبزحتي وان تانا نجبر تقرني أنا حسبنا بإنجليش أنا نغيره. زيد ما عمرنا بزح سرحنا أنا بزحلو. كم زكخوني يقولون. اتزرعنا ينجرنا بإنجليش بمترجم جيزنا كنت فيبلنا. بك أزرعنا ينجر table تخونو stable. زخون نجر نتهلو إنجليشنا أمين عمرنا بتقرني تيخونا كنحسب زلنا كتتا بإنجليش كحسب خللو think in English بك أزرنا ينجر ناب إنجليش ناتورجمنا ناب إنجليش بك عمرنا إنجليش زل نجر كلمة خللو أبزربنا كل جزء إنجليش كنت كملنا أنا بإنجليش الحساب مالت بتقرين حسيبها كم زي أكبلان للي نخا كتترجم يبلغان مالت زراعة ينجر ناب إنجليش كتتا بتقرينها كحساب يقولون بك عمرها إنجليش كم تزارب كتأمنه كتخيل لك بك أزيزون سان نجر بك think in English مالت بإنجليش محساب كل جزء زر أنا يو table تنيرو قربيتنا لوس table تربيزة إلى تربيزة مالت table مالت يكبلي بلين زر أخو نجر بك كتسا بإنجليش كونه له مسحف انتهالي زر أخو نجر عمري كحسب زجبو book زبلن بي مسحف مالت بإنجليش book تبهال كم أنت خوينو جزء كوسترناي عمرنا دما بزح سرحنا بزح لنا So comes a breeze veleta think in English مالت بإنجليش محساب مالتي. The second one is learn phrases, not just words. This will help with your idea flow and your confidence in putting a full sentence together. Because if you only practice words, you will not be comfortable to have a conversation. So learn the phrases. Alright. So teacher Bree comes as veletna. وصل خلت دما learn phrases not words سيلاتكم. مبزحتنا أنت ينقبر مسلكم قالتنا أنا أعرف نوعل قالت بتشاكنا أرنت الخوينا دا نبزرب تعم كتشجرنا إنك قالت بتشاك هابنا أري phrases phrase مالت ما حرق مالتيو خزي sit down زبلله so sit مالت كوف مالي down تحت مالتيو so زيوم كل يوم حرقاتي بحاله sit down stand أو up نلعلي أو نوال زيوم كل يوم تحوست له phrases يبحاله أنا words أنا إحنا نتايكن قبر لنا مثلكم تخاطر تلتزي channel قالت بتشاك كابينس إن phrase أنت سمعنا نعنا تزبلت تموسان نجر تالي phrases مسمعي كاب قالت بالعلي phrasal verbs بهاللو أحد خوينهم combine خزي how are you زبللو كميل لخاز بالترجم بحدلو how نبينا are نبيلا you نبينا أنت سمعنا لكن جزيك وستلناي نات زغلل نجر أنت كنقبر لنا phrases كنسنا كنخلل لنا مالتي جبري كريون. The third one is practice speaking every day. If you practice speaking, you will gain confidence, you will improve on your mistakes, and you will be hearing people reply to you. It's a very different part of your brain to practice speaking than just to read or to study. So it's very important to grow in that ability. So practice every day مالت كل جزء لممد مقباري. فلت إيه كلكم
ናይ እንግሊሽ ምኻል ባህገለና ባህገለኩም ግን ድማ ተዓዊ ሽግር እንታዩ ፕራክቲስ ክንገብር እንደለና ሶ ፕራክቲስ ነገርኻ ልምምድ ማለት እዩ ፕራክቲስ እንተ ተለማመድኻ ምንም ለውጥ ዝመጽእ ነገር የለን እና ዝዋና አፋላላይ ዝፈጠር ነገር እንታሃልዩ ልምምድ እዩ ሁሉ ጊዜ ክንለማመደለና መጽሐፍ እንታሃልዩ ይሽን ጊዜ ወሲድና እናጽሐፍና እናተዛረብና በተለይ ከምዚዮም ኣብ ውጭ ዓዲ ትነብሩ ሰባት እንታሃልዩኹም ከምዚዮም ወጻእተኛታት እንታሃልዩ ምስኣቶም እናቀረብና ፕራክቲስ እናገበርና እናተናገርና እናተዛረብና ፕራክቲስ እናገበርና እናተዛረብና እንግሊሽና ብቅልጡፍ ክንመሓሾ ክንኽእል ኢና ሚውዚክ ኣሎ ሙዚቃታት ብእንግሊሽ ብምስማዕ ድምፂ እንግሊሽ እንታሃልዩ ድማ ናይ እንግሊሽ ጽሑፍ ዓዊልካ ብምንባብ እዚኦም ብምግባር ብምልማድ ተወሳኒ ነገር ድማ ልምምድ እዩ እና ብምልማድ ኣብ ሓፂር ጊዜ ለውጢ ክነምጽእ ንኽእል ኢና እና ክንለማመድ ክንኽእል ኣለና ክንድጋገ ክንደፍር ኣለና ልምምድ ብጣዕሚ ኣፋላላይ ዘምጽእ Thanks. The next one is shadow native speakers. This will help you to hear how they respond, the short phrases. You can listen to what they're listening to and try to guess what they would answer and then listen to how they answer. This will help you so much in understanding the language and forming it for yourself. Right, so shadow native speakers. Native speaker ማለት ተወላዲ ልክ Cambry, she's a native speaker from Canada. So native speakers ባህሉ ድማ እቶም ተወለድቲ ማለት እዩ እና ናይዞም ተወለድቲ ቃላት ብምድጋም ሕናውን ናያቶም ዝኾነ ቅላጽ ክህልና ይኽእል እዩ ናያቶም ዝኾነ ላዛ ኣዘራርባ ለሃጃ ክህልና ይኽእል እዩ እንታይ ብምግባር ብምድጋም እሳቶም ዝዛረብዎ ነገር እንተደጊምና በተለይ ብናዳ ድማ ዝኾነ ፊልሚ እንተሪኢና ደጊምና ምስኣቶም ብምባል ሙዚቃ እንተሃልዩ ድማ ናይ እንግሊሽ ሙዚቃ ምዙ እንግሊሽ ሙዚቃ ደጊምና ብምባል ኣብ ሓፂር እዋን ክንመሓሽ ንኽእል ኢና ናቲቭ ስፒከርስ ማለት ከማ ተወለድቲ ዝኾኑ ናብ መጀመርያ ቋንቋም እንግሊሽ ዝኾኑ ሰባት ናያቶም ብምድግጋም ጎበዛት ክንኾን ንኽእል ኢና ዓድል ኣለና ማለት እዩ The final one is do not be afraid to make mistakes. It's so important to make mistakes so that you get better and that you improve. Yeah. Time ሙዳታት ትኾን ድማ እንታያ do not be afraid to make mistake. መብዛሕትና ችግር ኣለና ክንኽእል ክንማዕብል እንደሊ ግን ድማ ክንጋጋይ እንደልና So do not be afraid to make mistake ማለት ጌጋ ንምስራሕ ከይትፈርሕ ከመይ ጌርካ ትፈርሕ ክትመሓሽ ክትኽእል እናደለኻ ጌጋ ድማ ምስራሕ እንድሕር ትፈርሕ ኮንካ ኣይትመሓሽን ኢኻ So ሳዝበለትኒ we say it again Do not be afraid to make mistakes. You see do not be afraid to make mistakes ጌጋ ንምስራሕ ከይትፈርሕ ሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ ክጋገ እየ እንትጋገ ድማ ሰባት ክስሕቁን እዮም ሰባት ኣይርዱንን ዝብሉ እዚ ድማ ኣብ ምንም ኣይብፅሕካን ምንም ኣይተመሓሽን ኢኻ ጌጋ ክትፈርሕ ይብልኻን ዝኾነ ነገር ትዛረብ ጌጋ እንተሃልዩ ኣብዚ ዝቕፅል ተመሓሹ ጌጋ ድማ ዝበሃል ነገር የለም ሓንቲ ዓብዪ ነገር ክትፈልጥዎ እንተኾንኩም ትዛረብ እንዳሃሊኻ ጌጋ ዝበሃል ነገር የለም እስኻ ናዴኻ ቋንቋ ይኹንን ካልኣይ ቋንቋ ሳሳይ ቋንቋ ኻ እዩ እሱ እንተኮይኑ ድማ ብምልምምድ ዝቕየር ነገር እዩ ብልምምድ ዝቕየር ነገር እዩ እና ጌጋ ምስራሕ ክትፈርሕ የብልኻን ክትጋገ ፍቃደኛ ክትኾን ኣለካ ጌጋ እንተሰሪሐ ኣብ ቀጻሊ ከመሓሽ ብምባል ዓርስኻ ክትእምኖ ክትኽእል ኣለካ ተወሰኽቲ ድማ ኣነ ክበኩም ዝደሊ ካብ ልምደይ ካብ ተምሃሮይ ዝረኣኽዎ ለውጢ ኣብ ፊልሚ ምርኣይ ብጣዕሚ ተወሳኒ ነገር እዩ ፊልሚ እንትርኢ ተለኻ ግን ሰባት ዝጋገዩ እንታይ መስለኩም ፊልሚ 10 ፊልሚ ብሓደ ይርኢ ሙቪስ So 10 ፊልሚ ስለ ዝረኣኻ ኣይተመሓሽን ኢኻ ሓንቲ ፊልሚ ድማ እንተደጋጊምካ ኢኻ ለውጢ ዝመጽእ ሓንቲ ፊልሚ ተደጋጊም ተለኻ ለውጢ ይመጽእልካ ኣሎ ሙዚክ እንተሃሊ ድማ ብጣዕሚ ዝኸብድ ሙዚክ ኣይትስማዕ እቲ ቅልል ዝበለ ሙዚቃ ስሎው ዝኾነ ሙዚቃ ክትሰምዕ ክትኽእል ኣለካ እንተደሊኹም ብኮመንት ኣዋግዑኒ ደስ ዝብሉ ሙዚክ ኣለው ኣነ ክጋብዘኩም ዝደሊ ኣብነት ከምነ Today My Life Begin Bruno Mars እና Celine Dion ኣለው That's the way it is. ዝብሉ ኣነ ዝፈትዮም ተምሃሮይ እውን ብጣዕሚ ደጋጊመ ዘምህሮም Lean on Me ዝብል ማይክል ቦልተን እዚኣቶም ሙዚቃታት ኣለው እዚኣቶም ብምድጋም ክንመሓሽ ንኽእል ኢና መጽሓፍ ዓዊልና ብምንባብ ኣነ pronunciation ዘመሓሽኹ ዓዊለ ብምንባብ እዩ So when you read a book try to read out loud So when you read it you see you just see it through your eyes and you listen it by your ear right So simply you can improve your English ኣብ ሓፂር ጊዜ بزيوم من قدتات كنا محاشين خلينا So أدلك بعينا متجرشات محلالفو ملخ سالي Try new words every day.
try new phrases every day and just see what you can do. I think you will surprise yourself by how quickly you can learn, but you have to try something new every day. Right. It's ዝበለጸ ኣብ ሓፂር እዋን ክትኽእል እንትኾንካ ካናዳዊ ስኹን ኣሜሪካዊ ስኹን ኤርትራዊ ስኹን ኢትዮጵያዊ ስኹን ብዘይገድስ ዋና ነገር እንተሃልዩ ምሙኳር እዩ ምሙኳር ዘይሞከረ ሰብ ኣይመሓሽን እዩ ኣይኽእልን እዩ ሶ ክትምኩር ነይካ ደጋጊምካ ማለት እዩ በቃ try right Yeah. so we have to try harder so ብደንብ ጌርካ እናሞከርካ እናፀዓርካ እስኻ ብዘይተኣምኖ መንገዲ ኣብ ሓፂር እዋን እንግሊሽካ ክመሓሽ እዩ እስኻ ብጣዕሚ ሰባት ብእንግሊሽካ ዝድነቁ ዓይነት ሰብ ክትኸውን ኢኻ ምስ ሰባት ዘለካ ርድድእ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኾን እዩ ኣብ ወፃኢ ኹንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ኣውሮፓ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ኹንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ተኸታተልቲ ኣብ ዝቕፅል ድማ ብጣዕሚ ብሉፃት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ሓፂር እዋን ንዓኻትኩም እንግሊሽኩም ዘመሓሽኩም ለሰናት ኣዘጋጅየ ኣለኹም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ተኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ኮመንት ክትመሃርዎ ትደልዩ ለሰን እንተሃልዩ ድማ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፅሓፉለይ ላይክ ግበርዎ ኢኹም ሼር ግበርዎ ንኣሕዋትኩም ኣብ ሓፂር እዋን እንግሊሽ ክስተኻኸል እዩ ብሪ I really want to say thanks. Thank you. Yeah. ተኸታተልቲ እስካብ ከዚ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም. Thanks a lot.